bebre ye ne kane Asante mantam so for be de akire people's mother ne ho ne din de akire esenso Ghana nyina ya maame nie waduru aburi eba ababetai Dr. Patrick Amano ni nua be mo abetai na chi Mommy ya mo akwa aba me jesu aburu ba piesie mana de waforo aburi ebepo no waduru ha upo no me foro da na ma say doctor ye de ne besi akonwa so Adontehene di bre no mi musa no nka me say doctor na akonwa no udin ni sei ontimi kan che me say Adontehene de asa ni anya ahenketwa o Dabi na ma doctor kwa sorry wo ye Roman ni e na ebirum ka say ahenie ene nyamesom enko wo say me nyi ni say enko ekopa ya kan sabi ya na no tunfo ko so kwa sorry ono kwa sorry Anglican dabi ya kwa sorry jese oni Ghana kwa sorry eka na wo nipa no ena ye wa sedie so we say yes Bible cry say and our history say see there was Caesar no former Caesar na there wo nyame no so former nyame etimi Jesus Dr. Mano o yes ni mapa time bia me de bia kwa sorry me ni say obaka say na de mabedi hininti ntunko na emom edebi beba ontimi nko fi bia na Aprebi adu a ahemfo no ombe nyankoma de bi ana obeye bibia ana bia ontimi nko me ni say obetu nyame say de misini no fa no nyame de ofa ni ago enti mommy ye beka say we eya ni monyam sha na me fa ne sa me say ni monyam she sekure mo omo hu ne modern mo a obo bibia besie bia oba da bia otakra me ko eburi aba me ko eburi oba trohwe sa no na bia bibi nti no oba oti ona ati otu kwan afuru mamu na wo na woni hwe wachi a me ni say dia konwa we be ma enti abasobode a me mefa say o man no de ma no ma ya da se no bre na ye beta na abonkomo pa na de nya na doctor Amano Did say ensoye na chi na ebenya ye behu ni nkonwa din ya na ye asoso ma say dem na doctor na de Amano nanim ya pede na mitiwe na me ko na ma mekoto besi chiame so asanu mako abusia former deputy Asante regional minister ya ma me people's mother na twetwe enkomo no empani ahia dwumadi so eni Abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina a kyerɛw na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo yade a wo haw bia eni akyiri abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase fred doctor ewo 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwan so be sound yade. Ago I go for one penny fear and offer at the way.
Gensu ya we. Nana ko nyedi onu ma be within you or he never come there if you sing a penny the friend would now face I am paying fee I had a piece hini o hinam no asa kwa fra asianga banso na ya man ani dan atiasi yedi wonso ani dipa ebenum tutai masabi ya fra yes musoli na mu ya Mungkin sango, usia hili, masabi, utuna kufuna, utauchia, na ntewetu, mina numbi wasema, watia kaunti, mawabini hu, nuose sabi nyobetu matu wadinjina, nobi owo nyansa adwini, eni fie nyansa, eni sabi yaduasa, wosuman, nenyana monketing, yes, I be Doctor Mono, Sani, a friend, what friend attack on Masabi, what won a new 2 minutes, DBS, you musu binuma oda genso understanding na fama ya penina akuno genso on fama set genso ya on fama sabi ni nuan medical na tomina sa genso na fama sabi abrewati ya bedua genso on fama na lofe na sabi ya biata merima wani open kumi ye bia ni mo je bia ayesu je bia mo nya ge na ma frem mako ya fro ba ko ya ni na su de wo ma je be check na aya ni je ya ni fresh ya di sunsun sire ya di achichibi no mo amuko twi problem man mo ya ti aso mo ya wufu mo solina ya di wa ko ma sabe ni ese wa ka chire won ya wa ka chire fini na nsani ya gbe ase ye ntoto ya ma tetare ya ti kokori nya ni subire nya ya mkeka ya ayonya kupon atwesin ya nsani bebire wa ni ahin ebinum wo shaiki wosu wo mia yankofa yan ahini tete te semposai kontobe wo hwehwe dan wo yenchen ne wo ajesi wo ni ti na ken bia ha wo hwehwe dan ni pa wo ya kesi mia merima wo bi se ko mo kifi mo fula wo merima ni mawira wo gbo yan tutu wo yan ahini nti ahimfo ti wo mpeng matwo mrewatira to abusia panye jiro abulusu fi mra fi atafra ko fa achiwa guyan no be pa ko uga ku komti munye sapebi ya recha ma ya chichi na fi sebe eyo bere ma doctor ata na adwuma ko pue kumase ye nem no hwenwan na ye yo ko hu fa kwa oyuku abusi na da twesi wo wongachi masabe yedera wasabi amanfo na na kufu ko na na bi amanfo masabe go ba bla ko fi kuntuna si sentiment le pue so fi na nke semu tutui shishei biara fa no kwa me na be pue nso dia
Atoba ya no kura doti. Ah, efi. Kuntina se bangu. So won fa ndi ka go ba. Se kuntina se bangu ye yan ko order. Na no doti ni se. Ensanko ye hwie mu enuanyama won se ye be e abu e abata abonsambo na se bi obi ko ba edua e be so na be so de bi e di aka ye nyina nkwase o ata Dr. Mono, I said your father, or no, the buy, now no go, I said the any moon, I said the deviation, a woo, the Mama Solegina, I am prom, what you see, young house, I didn't for Abotre Clinic aba ama ya die nyinara ye sama ne ye sa wo ba Abotre Clinic ya enka wo ya de doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na ya de bia ha wo no wakane nyina kyerɛw na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma ya de sisi ya wo ya wa kyiri kase no ya wo ya stroke ha wo no wamra Abotre Clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo ya de a wo haw bia eni akyiri Abotre Clinic ye wo enkran tema ene kumase Fred Doctor was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. Sabre yani new OCAF CEO Professor Akwasi J from Paul wane ne yeyre oma Lydia ana Sabre yenya won wai prof yemo akwa ba. Na prof enadwo no wajai adwuma nyina aduru ha yi. Say asem hianti na dunam ha. Asem hianti doctor onada roma ye ono wan hwe bia di tintan se edi adwuma ti na ye gya no ti bi gya na dog ahenie ani nyamesom ye beka se eye fi se dog wo ye zi eni e na wo so kwa asori e ka ho eye asori de o se ahenie ni nyamesom eye e ko sa ahenie ba sa nyamesom ba ni nyina ka ho oduma ko agbo ade ni nyina ka ho oduma ko ohene nya keke ono ko ohene woni nyame da ente se wo kwa so na ahenie tu wa woje o adantia kwanu kronkron no ko si bondi ba bro ba ne ya tan wiase nyame da dog it is prof afutu obe na ade ma enne mabu na eba hwe nipa efra Asante mantemu ba dog onfiri ho nanso ode do maba afutu obe na ode tu enne mabu na aba abudu ne se wiase to bo ase nyame de kamikatu nu so ampere ho de du a usabeka prof ya da se no bre afa ma yanko oraire Professor AJ from Pon ne yayire ne dabrechire ma ya mo akwa aba ya na ana abri wawura ha eda edi kan ni ana wotai ba ha me pa so we ni dato sumienu yo na ena yesi ye Dr. Patrick Amano yesi ne hene mejidi se no nti ne waba me pa so no kure ahenie nyamesom eye ni nyina eye ina say hima to dia de ma wa bedi o me pa so me kure atobe na mini da de nti na wunie we say o say eye da na wunie me se me ma midi na oni wa na me so ma bedi Mami ya mo akwa aba enti di asam na wo ka kire prof tri nkwasem be na ka kire de me ka che bi ra ne se me do ne pa fi se enya wono a aga me nu Dr. Amanyo anasa bi aga me ko titi mi mpomu ye se me ko ho no me ho to me pa me timi jampa boa ewa so ti me se me nwan mo ketua e fi 30 years 40 years ko obi amra me titi ni mpomu na wunyini a wa ntofom enti me so obi ase wa mna ago pressure me ye no wadwuma asa waji ago pressure di o atu pa we aye Professor J Frempon ne yeyire ene ne no twetwe nkomo no empani ahia adwumadi asuni koso a na hwe empani ahia adwumadi Abotre Clinic aba ama ya de nyinara ye sama ne ye sa wo ba Abotre Clinic a enka wo ya de doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na ya de bia ha wo no wakane nyina kyerɛw na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma ya de sisi ya wo ya wa kyiri kase no ya wo ya stroke ha wo no wamra Abotre Clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sawo ya de a wo haw bia eni akyiri Abotre Clinic ye wo enkran tema ene kumase Fred Doctor
ɛwɔ 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwan so besan yade. The bishop, the bishop, powder. What do you Dr. Mono, another day, began an annum, the was of an angle. Or you are creating Richard and your yam. That's everyone from Mount yet to see Marco Mount or Yaki. What's some the some cake? That's a very at the afternoon. Young I said, many are drink who are Yansa, who are drinking, who fear Yansa, na Sabi. A man is what has in the Kakaka, meaning to agree with the young. There was a foot that was in Yama. Would you bet a mouth for you? Would you want my own? This is how many are you? A bedding our literature where we are fair mono. But here was it, star of fair mono or Kuma to a sing manso. Now, no shampoo, only one crash of fire mono. Or could you hear one manners who are to a singing or friend Nana Atadankwa? No feed you understanding of fire mono. Guitar singing in the papa of fire mono. Your sunny and then another. But it didn't be a little bedding fireball. Shiranka, Chuminka, Nayapo. Now we are going to march singing, you said, Papabi, the battery. Never do me grannies and Hinokura were two tuning Babam or sent to see a being or to perform what battery singing, the ding, Nana Mosso. I command that was you. When I know that was you, I said, if you shida, as you pay and your motor, where you meant to have your madam for mother, now long party. They didn't do shit. Dr. Mono. Ding and let us flow of faith. And society will flow a mono into a failure. The account you can share. Yes, we are going to one tonight. And I'll marry you, Tata, which you keep. That's it. You don't see on someone. You don't make the middle. Then you did
yam so yam pepe nyam bela wa kwa na yo be sima wo yo wa enye yi ti da ma ko di oyin mi eji wo ku ba na o ta so wa ma ma kwa twankwan ye kan ya ti fa isi wo yo tike ni wo ya tike na ya problem wo aduma ya wo so yam pepe ye nananum asunafu nananum ayukufu osanta faadi ofa buru ekire ishida dema kosia asantewa nananum ayukufu di nduo odot wo amedia famedwa kasiwi asumbreti na fa wa badi ba wanyinye hu na nananum kwa wono nga wo trasia wono nga trasia shinanka God bless you aka tidom yemya makakira dume eja fa bebo ya yo ana ma eti yes sir ameja kwa dabi o mon ko dabi o banza chibia no so ko trans aba kam sa wa hadia me hina mo fa trans wo na me share mere me se wa be ka ayu e wa sin dom hima wa huma so yade ferade ni nyamso ni nyamsara fatu gate na ji atana obesanga yewo bi biara no yakopon kan na ma kuma nya gidibi ya sa ama ekwa yo ya busienu sebi baba bo ye mo ba that's a beauty. Ani aduano aduano yo eju bi echi nti wo so ba ni wa ayani na osa aba